Ayo Tyson, Taffy Jay-Z, House of Rising Sound Studios. Where's Mkolo? Where's Mkolo? Where's Mkolo? Where's Mkolo? Nkosi yami esemazulwini angitokoza empilweni ezathuba lumusa wathi wethando lwami laphakathi nakwethu akisala sawa. Nkosi yami esemazulwini angitokoza empilweni ezathuba lumusa wathi wethando lwami laphakathi nakwethu akisala sawa. Nganele Thixo phakathi nakwethu akisandla sakho empilweni zethu ufake lumusa bakho emoleni zethu dana zakho wena Thixo baba wethu lapho sihamba khona noma nini. Nkosi yami sivikele bobini sicela lefava yakho baba yasezulwini sinikeze konke sikucelayo noma yini. Nkosi yami esemazulwini angitokoza empilweni ezathuba lumusa wathi wethando lwami laphakathi nakwethu akisandla sawa. Nkosi yami esemazulwini angitokoza empilweni ezathuba lumusa wathi wethando lwami laphakathi nakwethu akisandla sawa. Izinto zonke ngegama lakho yodwa ngitshona sithandaza lamajiteke ethu sisithengele enye ilanga size wena ilotho sibela mnotho. Nkosi yami okwamanje silindele ilanga lakho siyazi ukuthi wena uzobuya sizoyela sisithi haleluya sidumise igama lakho baba. Nkosi yami esemazulwini angitokoza empilweni ezathuba lumusa wathi wethando lwami laphakathi nakwethu akisandla sawa. Nkosi yami esemazulwini angitokoza empilweni ezathuba lumusa wathi wethando lwami laphakathi nakwethu akisandla sawa. Nganele Thixo phakathi nakwethu akisandla sakho empilweni zethu ufake lumusa bakho emoleni zethu dana zakho wena Thixo baba wethu lapho sihamba khona noma nini. Nkosi yami sivikele bobini sicela lefava yakho baba yasezulwini sinikeze konke sikucelayo noma yini. Nkosi yami esemazulwini angitokoza empilweni ezathuba lumusa wathi wethando lwami laphakathi nakwethu akisandla sawa. Nkosi yami esemazulwini angitokoza empilweni ezathuba lumusa wathi wethando lwami laphakathi nakwethu akisandla sawa. House of Rising Sound Studios. Ayo Tyson, where's Mkolo? Was anyone?